درود و عرض و احترامات هموطنان عزیز، برادرای به نهایت گرامی و اولی قدر. امیدوارم که یکایک شما خوب، صحت، سلامت و سربلندی هم داشته باشید. امروز دویم است، سال نو 25 سال. امید دارم که انسان هایی که سال نو خوش گذراندین و ساق سلامت از سال 2024 و سال 2025 گذشتین گرفتین. و بسیار گویم همین در اروپا سالیوت های بگیم که بسیار یک زیبا سالیوت زدن، بسیار یک دامون خلق و البته که از این چیزا در تاجیکستان مردم بگیم که کم محرومن، یعنی از این چیزا، از همون سالیوت ها، از این چیزا. فقط فکر کنم که همون با اجازت دولت این چیزا میکنم. البته که در این ما سببگار خودمون هستیم و خود مردم هستیم. سبب استفاده بردن و رعایت استفاده بری همون محصولات را ما بگیم بسیار دغل استفاده میبریم. سبب ما خانه های آدم ها را میپرتاییم، در کیسه های انسان ها میدازیم. خلاص بگیم یک دغل استفاده میبریم این چیزا. و این حال گپ زنم، خانگی ها، همون گولک ها، دختر ها تماشا رفتین، تماشا کنیم. میگه در کوچه ها، میگه همین جوان ها مثلی میگن همون در آغل کلان شدگی بریم. یک گپای قبه، گپای نخوب آدم ها ناراحت میکنن. یک انسان یک تماشا رفتگی، یک انسان یک راحت کنی رفتگی و در حالت یک انسان در کوچه پیش رفته میگیره، یک بگیم گپای نمیدونم هوایی گپ میزنه. همین خیلی بگیم ناخوبی ها، خیلی بگیم وحشیگری ها در تاجیکستان ما بگیم که خیلی 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 و خیلی زیاد است. من نمیفهمم که همون آدمایی که همین حد حرکت میکنن اونها راضی باشن کسی به زنی و کسی به خواهری و کسی به مادری و همین کار بکنن، راضی هستن. همین این چی طبیعت است در انسانی، این چی انسانی است اصلا، در چی اخلاق هست، چی رفتار هست برای انسان ها که یک آدم کوچه ببرویه مثل وحشی واری بگیم چی گپی که در دهنش آمد گفتن نمیدونم. در اروپا کفاندن خلاپوشکا نیست، جای خیچ داره و وقتی خیچ داره در تای پای یک آدم پرتافتن، یک سالیوت تا کفاندن در یک آدم آگاه نکرده بر بدگی تا ترساندن، این جریمه داره. برای همون هم بگیم در اروپا این چیز اجازت است، آزاد میخری، اما کفاندنش احتیاط کرانه میکفانی. سالیوت آزاد میگیری، احتیاط کرانه استفاده میبری تا اون که اون کاریت زیان به دیگر آدم نرسونه، هر رفتاریت زیان نرسونه به کسی دیگر. آزادیت آزادی کسی دیگر محروم نکنه. از آن جمله در کوچه در اروپا
дар духтар гап доданам хеле бигем гап задан, пеши раша гирифтан, ӯ духтар биё шиносишем гуфтан. яъне ин чиз агар духтар бигӯяд ки мара нороҳат кард, яъне вақти мара гирифт, мара тарсонд, пеши мара ҳайвон ворӣ гирифт, ба ман намедонам шиносшавӣ пешниҳод кард, бигем аввал ҷарима мешава. агар дуюм ҳадди ҳаракат ҳамин чиз шава, албатта ӯро бигем ки ҷаримаш бо калон мешава, сеюм бор зиндон мешава ва ӯро ба қайд мегира ки як инсони дар кӯча хатар дорад. дар инсонҳо гуфтанд мисли ҳамоне ки як гови шохзан боша, мисол ҳамн гови ё ки дар дуруни ҳамн гӯсфанду бизо дошта бошӣ, як биз шохзан аст, ҳамун биза доимо баста мемонанд ки бигем ҳамн эҳтиёт мекунанд ки одаморо шох назанад. ҳамун хатар доштагии инсонҳо низ ҳамчунон астанд. дар аврупо ҳамчунон астанд. агар як инсона нороҳат кунӣ, жалб кунад туда, бигӯяд ки ҳамин одам мара пеши раҳма гирифт, намедонам, ман намешиносамаш, чӣ мехоҳӣ, ин мара намедонам, ҳар хел гап зад, халос тира ҷошда мебаранд, бигем ки ҷаримат мекунанд. чаро дар тоҷикистон ҳамин чиз бигем ки ҷорӣ нест? чаро дар тоҷикистон инсонҳо, яъне хусусан зан мардум, духтар мардум биромад кӯча зери хатар раҳ мегарда. яъне ҳар инсон агар фора ба ӯ намедонам гап мезана, дилхо гапша мега, гапҳои қабеам мега, гапҳои пасту баландам мега. яъне чаро ин чиз ҷарима намешавад дар тоҷикистон? чаро ин чиз дар қонун намедрояд ки ҳамин ҳолата кардан, ҳамин ҳолат ин бигем ки ҷарима дора ва занҳоро дар тоҷикистон бигем ки бехатариша таъмин намекунад. ман яду навор партофтанманда ҳамун рафторҳои бигем ҳамун ҷавонҳоро бовар кунед, хафа нашед. ҷавонҳои мардуми тоҷикистони мо, ман фикр мекунам дар оғил инсон калон шава, ин ҳамун рафтор намекунанд. яъне ки ҳамун гӯсфанд аст, каме рафтораш бигем ки аз мо фарқ кунанда аст, аммо мо аз ҳайвон дида бадтар рафтор дорем. дар ҳамун наворо ман мебинам як ду духтараке намедонам зебо пӯшидааст, хеча оро додааст, торо додааст, раҳгардиш намемонанд. раҳгардӣ иқадар бигем ки атрофи ӯро печондагӣ ҳастанд, иқадар печондагӣ ҳастанд ки он духтарако раҳгашта наметонанд. у духтарако раҳгашта наметонанд. ҳамин қичу яташ як гап мезана, намедонам ман фалоншам дарта, ман яйтаришам, дигариёш қичу дар гирдаш. инсоно бовар кунед, мани шумо бояд ватан созем. он ватане ки таълим надора, он ватане ки тамиз надора, он ватан нест. мефаҳме намера? он ватан нест, он ватани таълиму тамиз надора. дигар ака мегӯм ку ҳамон вақти ҳамун таърихҳоро мехонам, баъзи ҷойҳоро шаҳр мегӯянд ва баъзи ҷойҳо аз онам масофааш аҳолиш мебинем дар ҳамун таърих калон аст, шаҳр ном намебаранд уҷара. баъдан ман ҳамин чиза кофтам ки чаро ин ҳамин бигем иҷара шаҳр ном мебаранд, аҳолиш аз ин дида камтар аст ва аҳолиш калон инаиҷа аст, ира шаҳр ном намебаранд. иллат дар чӣ боша? иллат дар маданият будааст. маданияти шаҳрнишинӣ будааст, он муҳим нест ӯ чанд қадар аст. агар маданият дошта боша,
اونم میگفتین که مدنیت شهری یعنی همون چیزهای لازمی که بگیم برای شهرها هست. بانیا بگیم همون بازار، حاجت خانه ها در قد و کوچه پوچه یگان جای ها، یعنی همون جای های بگیم که مدنی باشه. کینو تئاتر کلتورا او زمان ها دم بدگی هست، همون سیرک و کینو تئاتر ها او زمان ها دم بگیم که بدگی هست. یعنی که اگر همین چیزها باشه یعنی اوجا را میشه دست که بگوی که شهر است. اگر این چیزها نباشه اون چیزها شهر نبوده است. وقتی که ما یک مدنیت نداشته باشیم ما ملت چیده میتونیم. وقتی ما یک تمیز نداشته باشیم، وقتی ما یک آداب نداشته باشیم، وقتی ما یک اخلاق نداشته باشیم ما ملت چیده میتونیم. گوسفند به خصلت خودش گوسفند است، بز به خصلت خودش بز است، گو به خصلت خودش گو است، خر به خصلت خودش خر است. اما بای خصلت ما کدام آدم هستیم؟ کدام آدم؟ انسان آدم به خصلت خودش انسان و آدم است. اما آن چیزی که ما داریم ما میتونیم میره بگیم که خصلت آدمی هست، خصلت انسانی هست. ما میتونیم این چیزا استفاده بردن. البته که ما نمیتونیم. ممکن است برای همون بگیم این خلابشکر قانون برآورد هیچ که نمیکفونه، میترسن کفوندنده. و خیلی بیخطری زنها را در تاجیکستان باید قانونش سخت بشه. یعنی هر دختر وقتی که در حق او یک ناروایی گپی ناخوب پیش راه او گرفته شید، نمیدونم در گردش قیچو کردن و غیره کار کردن، ناراحت کردن او را آزادی شه، باید چاره دیده شود. حکومت باید جزکه چاره دیده شود. در همه اروپا باور کنیم بسیار سخت چاره میبینن این مسئله ده. برای همون ساعت یک شب هم دختر در کوچه آزاد گشته است، دی شب هم آزاد گشته ایستاده است. همین خودش توق چخیل فور ای شهر با او شهر میروه. برای میدونه پشتیبان این انسان حکومت است، دولت. میفهمی نمیره؟ دولت پشتیبانی میکنه ایره، قانون پشتیبانی میکنه ایره. اما در تاجیکستان همون قانون نیست در بالای دختر توف کرده موندگی از زن مردم. کسی بگیم با او اهمیت نمیتن. شاید بعضی انسان ها در فوره ای چیز، بعضی دختر ها در فوره که مثال ونیمانی داشته باشن مایلی یگان چی نداره. وقتی که اگر یک دختر دعوا کرد که آزادی او را این انسان پایمال کرد، پیش رش گرفت، ناراحت کرد و غیره، باید در حال چاره دیده شود. این چیز باید در حال این چیز چاره دیده شود، جریمه شود که همون انسان در گپ زدن احتیاط داشته باشه. نه اینکه 20 نفر گردی دو تا دختر قپیدیان نمیدونم یک گپو در اوجا شیده ایستاده است، قیچو چی گپ است تو؟ آیا در اطراف مادران نیستن؟ آیا در اطراف دیگه زنان نیستن؟ و خیلی در تویا که همه احوالا کردن ریدن، رقصه را بردن در پیش گودک کمپیر پیر نیملیچ کردن بالای یک دیگر پراندن. نمیدونم این مردم ها گرفتن روز تا روز آوردن، باور کنید سویه انسانیش نابود کردن. امروز مردم ما دیده نمیشه و سویه آدمگری نیست. کوچه میبرویه در نظرش لوبوی همون دختر، اما هر یک دختری را میبینه پروست ابیک میبینه، دا یک ابیک اونیشتاجانه و نه دا اونیشتاجات گپ دادن در کار است. او فرق نداره، او شو داره، او نمیدونم، او هیچ که نگاهش نمیکنه. باور کنید همین چیز در خوجند صورت گرفته که اینقدر یک خوجند بگیم من سالهای اومدم یک مدنیتی بالایی داشت که این چیزو تصور انسان دا نبود که در خوجند
дар кӯча як духтар биброя намедонам каме зебо кардагӣ бошаву гирди ӯра бачаҳо биқапан қичу кунанд. ин чиз аслан дар тасаввуроти инсон набуда. як бигем маданият буд дар уҷае, маданият. аммо имрӯз хуҷанда маҳвол шидааст. бисёр афсӯс аст. бисёр афсӯс, хуҷанда маҳвол шидааст. куҷо шид маданияти хуҷанд, куҷо шид тарбияи хуҷанд? ин чӣ аҳвол аст? чӣ аҳвол аст? сад афсӯс. ва мо талаб мекунем аз ҳукумат дар ин масъалаҳо чорабиниҳои сахт ва қонуни сахт бигем андешида шава ва хусусан намхел як духтар як инсон озод битона балинса бирава, як духтар як инсон метавона озод бозор бирава, харид куна. имрӯз бозор мерава духтар, раҳ дар 10 та объект мешава, ҳар якташ як гап мезана дар ӯ духтар ва бигем балинса бирава, ҳамин аҳвол аст. як намедонам чорабинӣ шава, ҳамин аҳвол аст. мо имрӯз ҷавонои моро як ҳашарот чидаги ҳастанд. ҳашарот, мефаҳмед? ҳашарот уничтожени шидаги ҳастанд. ва ҳеҷ вақт ҳамо тасаввур намекунанд ки ҳамуна хуҳаршам кӯча бибироя ҳамин аҳвол мешава, заншам кӯча бибироя ҳамин аҳвол мешава. каме тамиза риоя кунед, каме ахлоқа риоя кунед. шарт нест болои сари шумо бо нами маҷбур баъд Эмомалиро ганда мегӯянд. ҳозир Эмомалӣ як қонун бирора, Эмомалӣ мешава ганда. Эмомалӣ барои хлапушка қонун бировард, ганда шид. барои чӣ? барои он ки шумо дар кисои одамо дохтен, ин нормал аст кори шумо. шумо дар балконои одамо партофтену чизора, ӯ чизо нормал аст барои шумо. аммо қонун бировард, ман кард. барои чӣ? барое ки зани ҳомиладора дар кисаш андохта бигем гулакша киштанд. кампирора дар таи пош партофтанд. мусафедора дар таи пош партофтанд. хонаҳои одамода партофтанд. ҳавлиёда мепартоянд. яъне ин чӣ ҳашарот будан аст? гирифтӣ бира як ҷода як ҷое мепартофтагӣ кишодтар озодда ҷамъ шавен, дар ҳамон ҷо партоен зиминода, пақар кунен, хушҳолӣ кунен. дар кисаи одам, дар шапкаҳои одам дохтани хлапушка, шумо фикр намекунед ҳаёти инсон аз байн мерава тарсида, касал мешавад. ҳамаи касалҳо аз тарс пайдо мешавад. ин чиз барои шумо муҳим нест. шумо бояд ҳайвон вория бор ҳак гуфта бихандед, халос. аммо ҳаёти инсон муҳим нест. ва ҳамин ҳукуматам воқеан оле гап зани баъд мегӯянд не ту пишти ҳукуматам мегирӣ. не, ҳамин ҳукумат маҷбур шуда ҳамин қонуна қабул кунад, манъ куна фурӯхтани ҳамин чизоро. барои чӣ? барое ки мо ҳашарот вори истифода бурдем ура, на инсон барем. дар ягон ҷои хлапушка навиштагӣ нест, взрыва опасна навиштагӣ аст. яъне взрыва опасна, яъне мекафидагӣ аст, опасни аст. ура дар кисаи инсон, дар курткаи инсон, дар таи пои инсон напартоен. ура алоҳидагӣ мепартоӣ. огоҳ ка атрофиёта, натарса, ягон ки ҷонш аз даст ната. чӣ корча қатӣ бикишӣ, чӣ бипаронӣ бикишӣ, чӣ бизанӣ бикишӣ, чӣ битарсонӣ бикишӣ, ҳамаи кушдор аст. ҳамаи куштор аст. мефаҳмед амира? баъдан баъзи инсонҳо ганда мешава. баъзе ҳақиқатҳоро гап занӣ, ту намедонам ҳукумат да хита фурӯхтӣ. яъне ки инсоно риоя кунед, инсон будана риоя кунед. ҳамин хуҳари як каса ки гап задед, ҳамин хуҳари хитона як бор нигоҳ кунед, кӯча бибирояд ҳам хел сел шава, дигарро гап занад. чӣ тасаввур дорӣ худа? тасаввур ки хуҳари як кас, зани як кас кӯча биромада наметавонад. яъне ин ҳамуд мо ҳашарот шидем рафтем. мефаҳмед амира? инсониро риоя кунед. шарт нест болои ҳамин ҳам Эмомалӣ Раҳмон қонуна сахт кунава, баъд бигем ки ана Эмомалӣ ганда аст, қонуна сахт кард. ана Эмомалӣ ҳамин ҳар як чизе ки ҳамин ова кадом вақт бигем ки лой мезани лавоша
дар ҳолате ки биромадаи ҷубор ҳамун ҷойҳои биромадагӣ дад лой мезанӣ ки ов набирояи ҷубор ҳамун ҷубор хати бирава. Мо дар ҳолати ҳамун ҷубор хати ки рафтем ҳоҷат ба ҳамун дамба задани лавои ова лой задан нест. Не ки вақте ки мо зиёд шидем, яъне ки ҳамин ҳаракат мо зиёд шид ки аз лавои ҷубор биромад рафт, ҳамун дигар маҷбур мешавад ки дигар ҷоро ов назана, баъд лавои ҷубор да бигем хок мезанад, лой мезанад. мефаҳмӣ намира? яъне мо мебироем мерем аз ҳамо ҳадда ҳаракат, маҷбур мешаванд ки тасмими сахт бигиранд болои сари мо ва ин тасмим боиси бигем ки пулкор кардани наву чанд ахмақои дигаре ки аз ҳамин хел симияҳо, аз ҳамин хел тарбияҳо биромадагӣ ҳастанд, наиҷошта пагон доранд. ва ҳашарот ворӣ мераванд болои сари инсонода. На ҳукумат тарбия дорад, на миллат тарбия дорад. Ака ма ӯ навора намемонам ӯ коре ки карда истодан, агар бимонам бозам боиси шармандагӣ аст. дӯстоша юбкошта тиқида истодан, аму духтара кашида истодан, мӯи сарша кашида истодан, рошта расида истодан. Мегӯй ки аму ин миллат индейцас аввалин бор одама дида истодан. бояд бигем ки каме контрол шава. ҳамватанои азиз, каме ақлотона кор фармонед. ҳамин рафтора шумо мекунед, насли майда ҳамин чиза дида калон мешаванд. фардо духтарҳои шумо дар намин насли майда намун хел объект мешаванд, барои ки шуморо дидагӣ аст ку чӣ кор кардагӣ. ва духтарҳои шуморо куноша меқапанд, синоша меқапанд. форатон агар идома додан бигиред. аммо ҳукумат дар ин масъала сахт бояд чора бибини, сахт. набояд озодии бигем инсонҳо, яъне хусусан заифҳо аз дасти бигем ки ҳамин хел мардҳо бигем ки ноором шаванд. дар кӯча гап додан ин бояд ҷарима бошад, жёстка ҷарима бошад. ва ин чиза бидонад. дар ҳолат баъд ӯ ҷавонон бояд камтар хичона меқапад. худотонам мусулмон мегем, агар ахлоқи мусулмонӣ ҳамин боша, ҳамин ахлоқи христиано ё ахлоқи ҳамин атеисто аз шумо дида боло аст. барое ки ҳамин атеист ҳамин корро дар кӯча намекунад. ҳамин корро дар ҳаққи як зан дар кӯча намекунад. уввас намекунад болои сарашда, айяс намекунад 10-15 нафар шида. яъне ки ҳамун худое ки эмон дорен шуморо ақл дода натонист, як кам тарака ақл дода натонист ки ҳамин чиз нодуруст аст карда. яъне атеист аз шумо хубтар аст дар ахлоқ. ман намефаҳмам ӯ дин барои шумо ахлоқ дода натонист, оли ку дигар тарафшо субеста. ҳамун хели инсонҳо давои ҷаннат доранд, ҳамин хели инсонҳо даво аз мусалмонӣ ва даво аз ҷаннат доранд. аммо ин ҳамуд ахлоқи атеист дора, бовар кунед, ин ҳеҷ ягон худоро қабул надора, ягон дина қабул надора. яке ахлоқиш як намуде аст ки бовар ки ҳайрат нест. дар кӯча биромада ягон духтара ягон одама гап додан, ғам додан, пеши раша гирифтан, яъне ин чиз умуман вуҷуд надорад. ин ахлоқ дорад. шинос чӣ дани аст? ягона медонам кафеда, ягон чида, ягон падход қатӣ шинос мешавад. саломат бошам ватанам. дигар аки бисёри бад нагум, барои аптека медорам қиртиқом дар кадистед. сахт қонуна бибинем болои сари мардам. ин масъала бисёр бисёр хатарнок аст. фардо духтаро зери таҷовуз мемонанд.